Je li 3:0 za Srbe? Ne shvaćam pitanje. Pa ne pitam za ovde, ovde je 5:0 za Srbe, nego 3:0 će biti u Južnoj Africi večeras za Srbe. Protiv Australije, je li tako? Moram reći, gospodine Karadžić, da će vjerojatno pobijediti Srbi. Ovim je završeno svjedočenje. Australija, Australija, sad mira i nije tebe rodni kraj. Rastanak sa tobom puče kao grom, sad na pola pijan lutam Sidnejom. Rastanak sa tobom puče kao grom, sad na pola pijan lutam Sidnejom. Od Australije, od grada do grada, traži moje ime. Pitaj, nema dalje. Od Australije, od grada do grada, traži moje ime. Australija, Australija, sad mira i nije tebe rodni kraj. Rastanak sa tobom puče kao grom, sad na pola pijan lutam Melbournom. Rastanak sa tobom puče kao grom, sad na pola pijan lutam Melbournom.